Atulio social media chunga internet line an phi changlai VPN tepol zong honko asiti lauti bantuk thongpang aleng mi kong a we check community ni fianternak antwa Myanmaram a hin internet service provider ISP ni manpek mi internet phunga a mobile sim card in man mi LTE hi inkip a bun piak mi wifi bun in pong kama man mi rentuan nak a direct internet asset DIA fiber in a bun FTTH tibantuk an CE mahi phunga a hin mizapi ni kan man khobik mi chu no one le no turi khi an si internet line hi chutik a chunia an phi lai ti kha a hom ni chimchung kho mi asalo ani chan a nai tikle similam chan a du rong long a ISP sin in si se adikti in an chimmi da lo thaicha kho asilo chu cha a alhan kan in line phi ding pol rak thaicha te mi chu a kholo mi asi thong dik lo asim chun VPN zong an phi lai te ban tuk zong hi ase kholo mi ase SAC phuni Facebook le social media chewkhat an rak phi leo zong a VPN in man kho arak sikau kha SAC phuni internet line an rak phi leo a khan thiang lak in completely shut down an to lo upload speed le download speed kha 0 pang tiang an thum cha a asi chu cha a VPN chewkhat chu connected ase peng kautia an lang ter